او بحث زانجاریان کرا آزاد بحث هنده کر گلو کو پلان دا سالاتی چا یا انفلاسیون بیت کم کرن تماشاوانی جا اف انفلاسیون جاری سیاست و گلو چا بیت اداره کرن بو چه بو چا بیت چاره سر کرن اگر چاره سر نبه روشا ترکیه چا باش خال بجارتن چار دای گولانه هبونه در انجامن هل بجارتنان حزا خلکی وینا خلکی او بو کو روشا بری کام بیت باش کرن روشا جان و جاره بیت چاره سر کرن احسان اورگورلوه او کارساز و شروفکاری سیاست یا دیاربکر gelmeye برس احسان دماتا باش به ایدی از بارم تجید gelme گهداری آزاد کرد کاروش بچی اوایه بدید ناته او پلانین حکومت دانینا و گوهارتنا وزیران و دانینا محمد شیمشک اوه بن ilham کو فعلا بکار به روشا آبوریا ترکیه سر راز بکه انفلاسیون هنکی داکنه Dem başka ko Mehmet Şimşek tabii ki itibara viheyil Türkiye Ali Aboriye'de peşroje'de umgıdan meheye le dolar karşı lira gava kuva przede bu bere peşiyavi eğer ne girtana ilo daha ve başvaya peşi piştihat girtin ilo le gora piyasa Türkiye herkes gora enflasyonu herkes bir hesabit ki dolar hatta 28'ta bu her ilo bere her teş gora enflasyonu belki dicarse cara fiyatı yüzeyde bun ilo dolar zedet ve disel gora dolar zedet ve yani burası ilo tişteki distinin neb doları fiyatı neb dolar ama roja ku em destînê dikin dolar. Çünkü dibên belkî rojê sedî deh sedî yani heftê sedî deh sedî bîst were serê em zarar dikin. Yani zêdebûna dolar eger hikûmet pêşiya wî negire bi awakî yani bi çawayî hinek tedbîr nestîne tedbîra vê gestandî pêşiya wî vekirî ama tam zêde ne hindik vedikî heta bîst û heşta çû piştî wê gerek hinek tedbîrê aboriyê bistîne yoksa herkesi çünkü dolar zededir ve ilo isol zededir bedir. Yani artık her tiş bu vatı dolar zededir her tiş gora dolar zededir ve hele bere fiyatı pırtış zedekirine dise dolar zededir dise zededir. Yani bu avay ravuş ne hoşte huyan kırın ama ilo kabina ali hükümeti de براستی پیشروشه ده امیدم به هی بلکی هنگ قرار بستینن وسبوی اوای هر yani ve per insan behabat bilin çünkü her tişki gavak dolar piyasada karşı lira zededir ve işsizliği per zededir. بله ولی که کسان ایتر و کتا گوتی راوش بی هواییه یعنی حکومت جی که توزان جی که شوان پرزگیره کو و کریزین کو راست حکومت بویه مجارا انفلاسیون و خرابونا روشا آبوری پریشان بونا لیره لهم بر دلار امریکی توزانی دراوه که جهانیه لهر آلیه معامله پیتی تکرین که واتا دبی چارچوبی دا پلان حکومت هاولن حکومت گوارتنا کابینا حکومت کو فوق سوانیا سرکی سر باشکنا روشا آبوریه تدبینی گلو و هیویه که بده کو فعلا اف هاوله چاره سریا روشا نکی بکن İro hükümeta İro boy aboriye aslında te evkek ne kedi açıklamak ne kedi yani psiyarik ne dahi le gavat ledreni İro Mehmet Şimşek Cevdet Yılmaz de berede evkevan hebunu de 2012 da wan vakti ku rewşa ekonomiya Türkiye başvu evji uçakı bakan bun jiber ve umudak heye le garab rasti eğer faiz zede be iro en zede karsaz belki şey yoktu le gavak faiz eğer gora enflasyon zede ne ki dolar zede be dise etki etti yani peşiya her tiş gare be vekirin ilo dolar 28 fazla gare 28 hatta 28'te peşiya vekir çünkü gora enflasyonu ve her ciye hobi bine, mecburi ciye hobi bine. İlo Mehmet Şimşek hat peşi vekir. Yani belki tam zede ben ne kirbici ama kadın onun evkili yani İlo bistu size hapsıdı belki sebebi bistu çağır belki haftik şunda bir bistu çağır onu bistu pej bu avay
hatta 28'ta. Çünkü Bale. herkes li gora hesabı herkesi dolar ve her 28'ta. Ve sürece de ve aboni gerçekten psikolojik mazlum bir şeyine. Ama hükümet goravi az tahmin dikim yani gere tedbiravi sandı be. Eğer gaba tedbiravi ne sandı be? Nasıl yine? Yani peşiya ve okey naya girtin. Bale. Muhtemelen jere hakimin ve çavayı peşiya bistinin. Bale. İro az bir bejim yani gava dolar zedet ve trafika habure bile zedet be. Çünkü her tişde gora Herma Kürdistan'ı Türkiye daha kemte huyan kırın. Ejberu gerek pırd nezde peşiya ihracat efeke. Çünkü Türkiye'de imalat sanayi hem diyeceğiz. Yani fabrika. Eğer ilo mesela ma pencada sadi ilk kez belki cara yekemin sadi bis ihracat ket. İhracat gavab kebe dolar nayı Türkiye. Gavab dolar ne Türkiye ve daha ziyade karşı lira ziyade fiyatı ziyade bu. Yani hükümet nuye inşallah umuda maheye peşe rojede ve henek tedbiri mazlum bistinin. Yoksa boy Türkiye بله کاکستان تون کارسازی که دواره کارسازی جدا بحثی به یکی بکن فابریکان ترکیه گلک فابریکان هیا ترکیه آسته هاورداوی یا هنارتنا که لوپلین خو بودر به هیا ترکیه دواره انشاء جدا ولاته که به باندوره يعني قالوا اف انفلاسيونا واف نبنجيا روشا ليره پریشان بوناوی لهم بر دلار امریکی تا چند باندوری لواکر وکو کارساز in Türkiye باوکی گشی ده هر بیا وکه دابن yani هون دشین بردام یه بکار خوب دم به روشه Yani mecid ki tabi peşiya ham merun abin gaba ilo peşiya ilo jiberede nedinge hafsat habatkar hani el goravi ihracat kim pişti gaba ku em biber hatırı ihracat ama jehiye belki gora piyasaya daha kem mevcut ama per insan hani birader hani sadece piyasa Türkiye tabıtın gabal piyasa Türkiye tabıtın nikarın çünkü insana ki ilo kar ve tişki jere lazım be benim ciddi jere lazım be penç hab lazım be der yeki bistini gabat yeki bistini frotan kem be fabrika jive kem üretmeye gabat kem üretmeye ki ve habatkar adarkan ejberuy hamut jibhavre gredai yani tişkinine ilo belki ithalat kembe yani işler var Türkiye tişki hendik berstandın ama belki ihracat esamit bu pişki zeyde ama peşevi gavan ne girtin ilo herkes çi bezam kırın dise sar halk edmine yani iş belki bu vi avay naçı yani mümkünliğine peşevi gerebe girtin بله bu da ma ev başka hani بله برسه ساعت دانیجی که فراوشا آبوریا خراب zarara digeyne taxanavîn û şunda yani ji ber ku wekû te gotî karger li ser karî tên derxistin paranîne fabrîka bi xelîk bide karsaz bide êdî rewş bivî awayî heta niha jî tu zanî li Tirkiye pizîşik doktor ve hemû diçine derve hewl didin diçine derve xurtên Tirkiye hewl didin diçine derve welatekê din li wir bijîn ji ber ku ev rewşa enflasyonê li Tirkiye naqebûl kirin tu zanî Tirkiye şu an welata ev taybetî Rojavaya Tirkiye ji ber ku ev pirzgirêkên hûsa nedîtine nikarin debara xwe bikin tehamûla vê rewşê bikin ke heta ke rewş bivî awayî be pêşa roja Tirkiye û xelkê wê û serinca xelkê wê û re'ya xelka wê û cadda Tirkiye tu çad bînî gelo wê qebûl bikin her bivî awayî be yani bir avay naya kabul kirin mümkün ilo enflasyon bir avay ilo gorama gora rakama ku em vejin ekütü de ev kirin nişandır ev ne rastı jiberu her tiş gaval gora enflasyonu gerçek enflasyonu zede bi ve ev doktor jiberkin için derba ilo vedere belki ebejim maaşı $1,500 ilo gava her Avrupa $3,000 bistini naminil vedere dolayısıyla her tiş gora enflasyonel gora geçmeyil gora vi insan bin vedere ilo şorarata navin millet gavat Avrupa Britanya boy çıtçı boy kulvedere
Rakamı rastın, enflasyonavi çivi, huzuravi, ondan sonra Ali Aboriye de herkes çivici. Davazi ama dise belki ver 10,000 Bale. ne 12 da ور داره گما ور و سویا وی چاقی او دکتر جیناچن او خباتکار جیناچن در با اول خباتکار کل Türkiye'nin گرم وان خباتکارا işler nakın ama hatta kederi tekrar bir meyci der nakısı belki de meva devam ki sema devam ki herkes bu işler gaba derken aslında en tehlike mazın evi. Böyle برس احسان اوگورلو کارساز و شروع کاری سیاسی ديار بکری گله کی سپاس برس احسان